खुरुमजरे अहानबदंग सिगे मल पाउसे आइन काइन संगलप फॉरेनर सिंह थिंगनबगिदमक इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अखब मणिपुर पुलिस की चेक पोस्ट थमगदौरी इम्फाल सिटी मनुंगदा टाटा मैजिक डीजल ऑटो अमदी टाटा विंगर संगलोई हाइव सरकार थोंगु यानिंदो फोंदोक्तुना ngasiदगी गाड़ी सेनब लेपनि खोंजों संगसिनब हौख्रे मदि गाड़ी सिंह असि संगनदबगी सबसा पेफ लौब लेट्री हाइन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर सी अर्थर न फोंदोक्रे निंगताब्रिब सिंह तरामनोक सुबोलना पाउक सननो बिजरे मणिपुर सरकार की माइकैदगी आइन काइन संगलप फॉरेनर सिंह थिंगनबगिदमक हयंगदगी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अखनब मणिपुर पुलिस की चेक पोस्ट हांगदुना मिटोप सिंह चेक तौगी थबक सथरगनी वाफम सिंह असि सीएम सेक्रेटरी पांगथोखिबा पौमी सिंह उनबदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबने हिरमस्टर रिपोर्ट मणिपुर ILP की असोब इशू जैसे ILP मणिपुर सरकार की माइकई मणिपुर की निगाह मिटोप चंसलप थीनबीद मोरेरोम तुमुरोम चंसलप रोहिंग्या मई क्या फाब की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पाव की मीफम थोना चीफ मिनिस्टर पाउमी वाफम क्या फोंदोरक्ली चे चांग विदिन द स्टेट मीना मपानदगी मीसिंगसी पुसलगा चंगप यानबगी फोर्जरी डॉक्यूमेंट नमगा सप्लाई तौरम है इंडियन सिटीजन की सकताक से तंगाई फदना आधार कार्ड से मिसयूज तौर नौथुंगम अर्जेंटीना एलाइज पिंकी डॉटर ऑफ एन ब्रजबिहारी सिंह ऑफ बाबूपरा वार्ड नंबर 5 जीरीबा मसी फाबनी अजीज एन मासे अमना हुजिकी अखोगी मैठी नुपी सी तौर सेनरगा तौरमगो अदुगा हुजिकी अजीज असिना एस्कॉर्ट तौर सेनग्रो इम्फाल मोरे तुमुरुंदगी संगे हाइबा पाउसी फंगबा अदुगी फंगबकांदा मसी चेक तौरबकांदा मिमी तरे निपान से मपान की मीहक्ता निपान की मनुंगसिदा इंडियन आधार कार्ड पाइबा अनीमा अदुगा अतई मोय तरुकसिना आधार कार्ड से अखोई मणिपुर की पाइबा अद मसी नमम मिसना करायदा आधार कार्ड से करायदा नमम मगे हाय कांदा मोरे द नंबर ओइ लेरमेबो बाजार मनुंगदा खंगदे एनी जगह मणिपुर की लेरिबा मफम खुदिंग द लेरिबा भाड़ा द ओइरो होटल द ओइरो कई द ओइरो लेरिबा मयाम से आधार कार्ड पाइ हरगसु मसी अखोई लोइना एज अ होल वेरीफाई तौब लाखदौरे डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली लाख्रबनीना एयरपोर्ट से अखोई तंगाई फदना मसिगी हयेंग अखोई इमीडिएटली हयेंग मक्तगी हुइबर चिंगनब मी लाखपजे मनुंगदा मोय इमिग्रेंट की तौजबदु नतब पुलिस की ओइबा तोंगानबा एयरपोर्ट की थोलकपुसिंगी चेक पोस्ट अखोई हांगागा मसि थबक पाइखनब तौगे मसिदा पब्लिक सिंगना इनकन्वीनियंट ओइबा खोटपा खर थोगसु मदु बियार तौबियु मरमदी फ्यूचर जनरेशन की स्टेट की मिरोल की कन्ननबनी चीफ मिनिस्टर मखातान फोंदोखिबदा मणिपुर अकदम मतम पाइखलिबा नेशनल प्रोजेक्ट सिंग रेलवे लाइन अमदी लंबी थोंगी फिल्म सेगप सागपदा अनाव मी खरना सिमिसिंग फादना रेंसम तांबगी थबक सथरिबसी मखातान तोबिनो हाइबा अपील तोबगलोना हिरम इसे सेनब सिंग फारपगी थबक सथरे हाइना फोंदोखि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की फागर मतुंग खरे लेरगा नोंग लेरगा खोइना कोइतान तानाबगी थादोरे थादोरे इसे कोइदि सुमना पैसा नुसा लौदन थादोर कोइनिंगे दो कोइ पुलिसिंगना मॉनिटर तौर थादोर मरम कहीं तौकानी शिलोंग NSN के गाइसिंग नेमली सिनेमा गाइसिंग टॉप कैडर की नुपी तंथालियु गोनमयन मासिना लाख कुनमंगा लौरगा हुजिकी मीसे थादोको ओइरो असैगी रेंसम द लौब लाख कुनमंगा दगी मनुंग द लाख 12 कोनना कोई स्टेट पुलिस ना फागले अमरोंदंगसी पैसेंजर पुबा ऑटो मैजिक अमदी विंगर न संगसिलबा खोंजंगसी मरम चादे हाइना फुंदोपगा लोयना प्रजागी अपामबदी थबक ओइना सरकार असना पांगथोक्तुना बन तोरबसु तौद्रबसु थबक उटकनी हाइना चीफ मिनिस्टर मखाताना फोंदोखि ngasi hobada aikoina masigi minita tana tagano jiki auto diesel gi si sangalaroi haiba koi government dagi order thokpa matleitri sumna nahan gi meeting da imphal manung do oiriba ट्रैफिक फीवम पोल्यूशन की फीवम हर मैम से नहीं नरकांदा ऐसा दुदी कोई मैम की कंप्लेन मैम अम ले रहे हैं डीजल ऑटो सिंगी कांग गांग 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 ऐन तौर का मशीन अपोलो ग्राउंड अदो आई गसी मी उधर ऑटो गांग आई करे ऑर्डर जो थोक दिंगे थिंग दिंगे तो हेक्ट बन नुंग तो उनको उसी में से लीगल एक्शन लोगों ने बन तो बो के नो के मरम साधन बन तो बो के नो के फागल हो गए तना भाजु फारम गनी फार का सुधा सुधा तो गए चीफ मिनिस्टर नंगसी फोंदोलिबा वाफम सिंह असि थबक त कराई फाव उन्थोक्तुना मियाम द उहनबगे हाइबदु मियाम पुन्ना गामिनबा तारी वीडियो जर्नलिस्ट अबोयलोना पाउदम जरिबा इंद्रा ICB न्यूज सीएम बंगलोम
Auto rickshaw Tata Magic amade winger bu Imphal city manungda sangloi hena Manipur sarkarna lokiba ware pu yaning de phong dokna satkiba hing nongai digi tang tara manga ge hing nongai fawba passengers gari singi sintale pi kongjing sangsin giba sigi matangda tongan bami kyana magi oibo from kya ISTV news ta phone role passenger service lep kiba sine Imphal city de gari sinmi sang hantan bi loine na noise pollution gi sang su hantaki hiramasri report ma Passenger gari singi pung nipuni pa chinta lepi kongjang chathabadagi maru oina city manungda mi lakpi sang khanghan hanthare kongjang asi handak Manipur gamena lorokba thoksilbu yaningdaba phongdoktuna chatkiba ahing nongyai haying me tara mangagi ahing nongyai phawba JC all Manipur under 5 ton passenger service na kongjang asi chathabani ISTV news na mafam kaya chatuna yengrubada mahusagumna okto amadi atei passenger service gari singda chatpadu uba phangdre mafam kaya digi miyoi kaya na masagi leijaba gari sing da thabak chanari amaromda passenger gari sing ngak senbigi thabak yamna kanna traffic police na sangchin bedu ngasidi uba phangdre bazar manungda okto sang da bje koina hawai public show kodra na koina okto buju control no hona bazar mayam awaba leiram bado okto sang te bdi kitang di traffic na moina awaba do kitang khoi di sapai haibitare kongjang asigi matangda tongan ba miyoi kayana magi mot pirakli arungna kongdi hoina dinga si impare na hangai di koino da la sing hapaga dum mai si dukan phamani na traga di customer na ngang su ta da ba aina kanna lawro go su me am phajda sem ta ba arunga si di am din santi wa airport si da di puthi ne si drenga si di adu ji moina puri se okto dijan je masane habe wani moina puri ba bhar si ame ba aduna mo yaw traga di koi khara wa dori ai oya di adum nungai jai kai ngai da noise pollution ju fare adaga ko yam jam oibido gari thauba jing da ju khara dum ko me tar koi gi gari changmo se mi ju tili adagi moi chang ko gi makhon ne ko na se pange koi wai saba phangde ba ko aduna se hang ba mani ne ta bai ha ro di ko chang da bale nungai oto chang da ba se adu potbudi sipabudi haliku moi jangan gari bu sipali mi chapa wapani na ko adu jangda bai hang bi ha di nungai ai nungai ta se proya gi miram gi sikha nungai te haibidi baya munung changmo se auto ngak ta bin na ko auto chin tre di khu su yam wai khon se ba ko ji jam nungai re adu la na la buna wai wa bai wani Cuma ini lah, ini lah jawab bicara ini. Kalau gari itu gari mencari itu baik jadi jam nuai ada bu. Wah ju, cin mesti jam bagre. Ada alternative rule, amde sembi dah berjalan. Hai di mau sembi ngak tani, di nomo sujar sah ngak tani. Alternative rule, lama sembi ba sarkar na, atum tang hai jagi. Government lori waris si nakal namuram dah di paragasu. Aigi mau nanti masih auto si, kau gigi keno si am keteng paraga Xerox taruga. Dum tahu busu yawi na simtai. Adu masih phajana control tawraga chajin bagi changje khara di chang ama naina subok chang bai ai habagi chang ama lepiraga du main tawraga di ai khamle henda ba ai di laksi traffic ne se tawraga dum khama lu patra lawraga tawra khaman baja ti khaman mila ba adum rural ga thawraga main tawbu yarga di adu ne hen phadra ni khali sangi samal laga hauji phawbada chathari ba kongjang asina maram oraga pamdaba thogdo amata taba amadi uba leitri paw sigi damakta Ranjan Michael Jibal amadi Asiaron Imphal Amarom passenger service toriba lana verse sing di hanagumna ningtina mathau tori haina verse association gi thopuba miyemna ISTV news ta phone road le association gi oina khoi gi chusampur gi oina chusampur moirang wangu ningthong gi oina bisempur gi oina gari lep te senjari bus gi adu mayam passenger mayam na hayeng chu makata na sum gari senjagani adu passenger mayam na thokiraktuna khoi gi kaino sibo support tawbiyo Moirang Bazar da su mahu sagum passenger auto service tauke Aduma po auto rickshaw Tata Magic amadi winger sing sen belew ke maram moiduna Mairoi sing amadi lalolitik tobi imaibel sing da sauna akai oire hairi ngasi university yauna tuan ba school amadi college sing da Mairoi sing kanar pisang yamna name ke hairi
Serasida Joint Administrative Council Sangsilib Kongjang Hena Kansilagani Hari Kongjang Asigamari Lenana JSG Tomi Amadi driver Nefugi Matakta Fazin Kre Tomasina Watwasi Warusin Purakadabanate Tomi Fazin Kiva Yaning the Bafundo Pulwina Government Asina Sen Mi Amadi Sunomlaga Hingliba Miam Matakta Award and Amadi Awaba Pibigano Housing Satiriba Kongjang Sinamiamgi Punsida Apanba Toliba Sigi the Muktadi Nuaita Bafundo. Infal City Manungda Tata Magic Diesel Auto Madi Tata Winger Sangandabagi Sapchaba Firef Low Latry Hana Transport Director C. Attorney Fongokre News Secretary Level Director Office Member of Promising Unavama the Mahana Makatana Safe Minister na Chairman to Oiva Traffic Regulations and Parking Committee Mifunda Infal Char Manungda Diesel Auto Tata Magic Madi Tata Winger Sangandana Tamnanaba Policy Ma Semnanaba Transport Ki Director na Chairman to Oiva Committee Ma Semduna Ta Hongi Manungda Report Pikalaknaba Kangan Belakre Sarkarna Hausi passenger Puriba Gari Sing as Sangandabi policy lepa late Gari Sing Sangandabi Piref low late Gari Sosana Satribu Kongjang Handopio Haiki. Infal Manungda passenger service Toriba auto rickshaw Mazingam Winger Sangaloi Hyper Government ki Firep ki Mayokta Kongjang Sangsin Kibadagi Miam na Tenriba Awaba si Yanglaga Kudakta Yanaba Puraknaba CPI Manipur State Council na Puning Singsilakli State Secretary Sotin Kumar ki Serolamana Lamdamasigi Miam ki Satok Sinase Gari Sing Asina Sahi Kya Puno Laklibani Maramaduna Gari Sing Lep Kibasina Miam ki Punsida Asoba Saiting Mapiri Punoma si Yanglaga Government na Kantabasumi Hari. Infal ki ZM Holder Labor Manipur Public Library Lisingli Taratrukta Sarkarna Loisin Kraba Matungda Fan Tadaktaba Amadi Staff Hablak Tabadagi Matong Tina Tobangamdre Pauxi Fawa Pava Fangadre. Hiramasre report nama. Hauji aikona leiba mafam asi Kangla laifam ne hek mayok na badal leiba Manipur Public Library ki campus manungdani haiba library asi so lising ali ga taratruk ki January thada Manipur government na yamna ningthi jaba library makhal amo ina samgat kini haiba ki pandam da loksan khre adubu ngasi maithong na yamna phajaraga manung kari kari library ki haibi matang da library asi ki custodian library asi de laik pa lakpa miyoi sing Manipur Library Association ki miyoi sing na pen da wafam kaya leader mayam ama laktana khoi tongan ba women's and the children gi section adagi different section general section haina singba mayam ama thamna khotna hojik nupi angang sing adagi chhatra chhatri mayam ama nungti gi nungdang pung nipan phawa lairik pa ba yabagi thak te tawjare bani adubu akhoina asuk yamna thawai yauna hona jaraga su sarkar na khoi gi office maintenance ki paisa se amatta thadarak tabana newspaper की पैसा चौकीदार की पैसा मई की रिचार्ज तो वी की पैसा आई लनाई पैसा न पुथोक्तना लाई अदुब सरकार द मसी की पैसा सिंग से पीबी रखना हैना आइना हंजन हाइजै अदुब मखोइना ए सिदि ग्रांड इन एन हिंगदबनी हाइदना डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर दगी चिठी इदना हाइरे कदोंगै पिरकदुइनो सु खंगदबनिना आई लारे जबा मिसक अमनिना आइना मसी अदुम पैसा सि पुथोकपं गमजदबगी खबर से लौदबनी कोई मलाना सिट सेंग का से सिट सेंग होरगा लेक से कंदोप कदोब लोइन तौरगा वॉलंटरी तौबनिना अखोइ जखोइ थबक कई चलो संग संग टाइमिंग संग संग एगी सुटी लेब टाइमिंग मतमजदा हांग को मतम जखोइ हांगा लागा तौइ एनी लाइब्रेरी एनीवेयर इन मणिपुर लाइब्रेरी चाखलन बाइजे मलाई खुद पांदबने खबर गंती पाब थेंगबनी को एजुकेशन मिनिस्टर लाइक पाबे हैनबी लथमजेना अपिल लम तौगी आई खबर द चुम कोट थे हाइबे थेंगजगी लाइक पाबम दि पीदगदि लाइक पाबे हैनबी कमाइन थमदोरिगी हाइबे क्वेश्चन लई हंगजनिंग बयन जुना ahal laman gi amadi satra singi wari ba problem mayam singse athu matamda khaba paba phanganba athu matamda laik la su paba phangan biu haiba se thamoi singa apin tauri arin karsagi mantri amadi honorable cm na puning chingsenbiraga loisenbiraga di hena nungai gani haiba wafam se ai tendakna ai thamjari Manipur Library Act 1998 aidana Manipur government na pass tawdana India government na
अयाब पिरखरब ए अमा लेना लेना ngasi phawa implement tawdabra maram oraga asiguma library gi nungaitaba scenario asi ubni haina su laik pabasing na phondrok pagloina kaigumba ek asi phajana implement tawba tarabde hauji hauji library asi art and culture department gi makhada naptuna leiriba asigi mahutta tongama directorate ama hangduna manipur da asauba library gi ho amasu sakpa ngamgani haina laik paba lakiba mayamna su ISTV da phondorali जीवन कौनसंग लोना पौतम जरीब निथम साना जब मितई मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी इम्फाल ISTV न्यूज़ तोंगान तोंगान बस चाना मखल की पोलम सिंह टेस्ट तौनबा लुपा करोड़ अमा हेन पीबा मशीन अहुम लेरगनी हाइना नोडल ऑफिसर सी सना जौबना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट पांगथोकपा फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंह ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोबगी तोरमदा हाइख्रे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज Food Safety and Standards Authority of India na punna sinul pangthokpa tormaduda Health Services ke Director su oriba Additional Food Safety Commissioner Dr. K. Rajo Manipur University ke Anthropology Department ke Head of Department Professor MC Arun Susu ke lagliba tang kumapan fawa setagaba training program haudopi tormaduda Food Safety ke State Nodal Officer C.A. Chanazovna Makatana Kulagi Award Pakaya Levina Food Safety Test Tawda Kudung Sarvakaya Mayok Naramadu Hariba Machine Humasi Leru Matung di Kudung Sarvakaya Kopangam Lagani Masina State Sida Sanam Polam Sing Test Tawi Matakta Kumang Social Halagani Haki kind of pot the Kogi test over the Sanga the Kulaiman Atang Bakro the Piva Haitare or whom Pirakadore Titi Masi Lairagati Quina public the aware people Quina Sari by Thames is a sector one other Quina Madumaki Tizen Question but the Yamapung Pava Kogi Amapangtopang Amaga and a society the Karnavaki people Gamani Tazi. Hello Mamusung Handicraft ki Marketing Center Atopus Testing da Hangdo Nabi Thorang Lady Haina Manipur Hello Man Handicraft Development Corporation ki Chairman S. Rajena ngasi Classic Hotel Pangthopa numit ini sumna sakitaba state level marketing workshop for promoting the handicraft haudobu ki thoram da haikre tormadu da Morang Kendru ki MLA P. Sursendra National Awardee S. Santi Devi A. Lukoi Devi amusung Umakantana Murubami Singwina Sarwaki Chairman S. Rajena Makhatana Hello Mamusung handicraft ko problem sing putoktuna ngasi thabak phangdabi awaba si sang handanduna senthok leiba mai paklaba artisan amasung entrepreneur masing hangalakli Directorate of Handlooms and Handicrafts amasung cooperation na punsinanduna status gi handloom amasung handicraft ki marketing center hangdok na basu thorang lei haiki BJP Hero Mandal na senduna Hero Part 1 Umang Laikulda 2021 scheme sing polam sing kendru gi beneficiary sing da kendru gi MLA su oriba Education Minister TS Radius Samrang si yantokre tarmadu da BJP Tawal District President L Devan BJP Hero Mandal gi President Sorozet Tawal Jila President Upadhyaksa Nungsi Pradhan amadi BJP gi thomi kyana sarugaki Minister Radius Samrang makhatana Miamgi Fangpam Tokpa Kudimak Miam da Hakting na Pangan Bahibasi Miamgi Mute Odiba Singi Tawrangni Kendri Miamgi Yaifana Vidamata Paikal Liba Tabak Torum Singda Asan Mirai Nabi Wafam Late Haike Sagol Mangdi District Hospital Hombu Yaroi Haina JS Sangsalba Kongjang ngasi de kansin kre ngasi JS na losing duna Sagol Mangdi Yamloba Miam Safe Minister Unaba Lakpada Police na Sombungda Tatuna Thamki Lembisna oil pump Mayada Nakalani Marakta Muknava Toropadi Police na tear gas captain Tankaike Taudodu the JS Secretary and Ngoba Soklahari Safe Minister na Sagol Mangdi District Hospital Hongloi Haina Laktok Triba Fawa Sagol Mangda Safe Minister Boycott Tobi Kongjang Sangsinbulena Hayang Safe Minister Yang Kendra Simon Pangtoka Druba Kungang Sasi Thoromda Safe Minister Miyam Tingani Hari Ngarang Imphal da thunglakiba Chief of Staff Committee Chairman su oriba Chief of Naval Staff Admiral Sunil Lanba ngasi Moreda sagaliba integrated check post ki phibam yengsinkre amadi Tamil gi license sing su satuni sinke khongset adura Sam Rifles ki makok thongba official case sorake maki khongset aduna maram oiduna Moreda security gi akan section thorong lokhatke Myanmar ki Rangul dagi Imphal da thokna bo honoramba nupi nupa manga punna mioi tara more kamando na fare makoi bu makatana wang pong sadabada saktak se sabda se nabani haibe mioi ani masu more dagi fare hari India amasung Myanmar leba anina punna border survey torba matung da subsidiary border pillar yungbugi thabak paketpa hokre border pillar humudra mapal wanda horaga
मरफुमाथोय 1 2 3 4 अमसुंग 5 युंग लोइख्रे पिर युंगलिबा सिदा सर्वे ऑफ इंडिया गी कैंप ऑफिसर एम खरकोगोर ना लुसिंगले म्यांमार गी ओइना सर्वे डिपार्टमेंट म्यांमार गी असिस्टेंट डायरेक्टर लियाजान लुसिंगले सब्सिडियरी बॉर्डर पिलर सिंग्स असिगी सेम साबना पीडब्ल्यूडी ना पाइखली थबक सिंग असि मपुंग फाना पांगथोप ngamnanaba laiwa anigi security sing Assam Rifles Commando More Police amasung Myanmar Army na section tharong lokhatli paikhatli ba thabak sing additional chief secretary Dr. Swell Actor PWD gi chief engineer team na lusing na yengsin khre Lagliba nongju mifamda Manipur da ILP sanahanaba sing tamgi tongan tonba mahiri lip sing punna kongjing sang salagani hari dem College campus to level MSU office the Pangtok Papaugi Mifum Amada JCLPS student wing convener Manjit Sarang Temna Wafam Sipong Dokibani KS Oga Punna Pangtokiba Paugi Mifum Aduda KSO General Headquarter Gi President Pauting Tangs Lungpena Manipur ILP Sanahanaba Amadi Yellow Missing Kananaba Students Wing Amadi at a Luf Gaga Punna Honargani Nasiloriba Kongtang Asina Tungda Apapo Organi Haiki Convener Manjit Sarang Temna Lamdamasida illegal Oivum Ongda Singselectun Lamdamasida Hana Kundadun Lerpa Proof Kaya Mutki Gadoriba Sidagi Kalhonaba Sing Tamgi Loop Sing Punsinur Kongsi Sansin Gadavani Haiki Yellow me fruit sing can be up on a low later Morocanda, multinational company sing the corporate sing the live, to project sing a sinner, see Lambdom Sigi, yellow me fruit sing a same upon the Hajalapa, influx migrant sing a sinner, I see the Angapanga Sasal Akanda, I say, Mut Kibia, a key with Tankamok, Tankasi, Miana, my neighbors must sitting home about the Gumba, and put Langata, I could upon the collective if one of the stakeholders in your country, I could high the Kilaka film, Bilasi, I could school the house on a Bidumba, few more, I could Lagani. Handa Manipur Sarkar Pakalaliba flood plan zoning Aki Makada Turel Torbanda Kopsinu Lady Sing Tatobi Tabak Lieutenant Satari Sada Sada Manipur Gimuruba volleyball ground sing Murta Mauriba Harangway Tong volleyball ground Nasi Tatok Higidra Highway sing Lady Masana Sibu Nungsisba Muyamana Fondropada volleyball ground Nasi Manipurgi Ning Singdun Lehugadaba Togdo Amagamari Mafamne Mapamasida Sarfi Fna Kapada Muya Lake the beginning Sinkum Amasusam Lady Mani Marmasina ground Nasi Mangan Danaba Marilena Sing Puting Sinsley. National level da kogi player me amang puthok chak rebal lampaksi mangita gadi lakai lamdam se sangsana habada drug jawa adagi ngoksun phajanawa naro sinama sing hena hegalaka dai bagi koi pakhatpa mi pai me amang pokchai All Manipur DFC completed re-recruitment candidates of Manipur Constable Men 2016 batch na met Taraganipal digi pung Nepal gi ban blockade togni loktok badu Kongjang asigi mota democratic oiba Kongjang oina sanction lagni hari hayang digi ahan bo oina Manipur da helicopter service togni torumbadu nongsingi pibam phatabana matam kaktna yeithokle hari hauji pawgi maktana tenba brem talabani se Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu Angel Comprehensive Concept School Sangaipo. Kaido ino? Kanano? Kaino? Kaido biyo? Masih pumna. Noi lebih gari ahan maga tong mangam terane. Kula laga tong ni khani ba namai tu kai dro. Senbun puthok ga lebih di ngamdara. Senbun puthok tena lebih ngamdar su Imphal Finance salo. Ai jo ahan ba lengam tena Imphal Finance tege loan ne nori. Imphal Finance na nongmu jiman gari loan lobu ya tong chapa pijeri. Adom na pam makal gari kudima lobu ya. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo ephagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numiti lakliba May kitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyo Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur
Admission started for BSc Nursing and GNM in leading hospitals like Yashoda Hospital, Care Hospital, Vijaya College of Nursing at Hyderabad. Eligibility for BSc Nursing, 55% in Science in +2, for GNM above 50% in any subject in +2. Contact immediately Green Healthcare Solutions. Mobile number 09544 299 111. Quick zone gidi tata college di mamal sopang kuding jam mana yo sumang roy pista salabni na adu sumatakta superlink footing yo offer me amum piri sidi tas electric run nusin bagum na yo tisin bayar dudi sanagi mohut yang na sin bayar break mitunda punopu taramok seri makata boxing BJP Minority Morcha Manipur Pradesh ki ahan state executive meeting ngasi BJP Minority Morcha Manipur Pradesh na sinduna lamjan sanglal pangthokre tarmaduda MLA L Rameswar BJP Minority Morcha Manipur Pradesh ki president MD Salam Khan BJP Manipur Pradesh ki general secretary and Nimbles BJP Minority Morcha Nagaland ki president MD Mukibur Rahman mari Morcha ki maruiba thopu sing suraki MLA Rameswar ngasi fawda pankiba sarkar singna minorities singini haidun ningtina tabuk torom amata paidre housing leriba governments asina minorities singidamakta ton scheme kya puthokuna Sapnaba honariba sida morcha sing members sing miam the scheme sing asi kanaba lohanduna awon sama semnaba honasi haiki secretary and Nimbles na chief minister gi lising makada shothana leriba mioi kya mimanana hingnana ba haiduna scheme kya paikhatuna honariba sida morcha singna gi thomi singna mahi yalana ba honasi phangloke Bharatiya Kisan Sangha Manipur Pranna Sinduna Megitang kun noising numita Kisan Semilant ama Kurai Lamong Bazar leva Sangit Kala Sangamgi Holder Pangtokani Haina Sangasi General Secretary Telem Darana Fangtokre Manipur Press Club to Pangtokipa Paugi Mipam Aduda Semilant Asida Lomising Nasruya Bio Medimiam Nasu Toromasi Pangtokpada upon Webigan Haike Lising ni tara dagi Sabah Horkiba Pamung Yankai Leba Sengmai Community Health Center Miamna Quality Mental Tono ba Haizer Basu Tabidre Hiramasiga Mari Lena Authority na Ming Sengbiu Hari Sabah Losilekle Hariba Health Center Sigi Pibam Ngasi Pamising Yauna Sengmai Protection Committee Awang Sengmai Advanced Women Society Awang Sengmai Scheduled Caste Development Committee Sengmai Nagar Panchayat ki Member Madi Council Singing Sincrep Protection Committee ki President Angom Rajesh na Hospital ki Building Matam Kuina Sabah Lab Urbana building asigi saru ayamba macet kintabadagi nauna saba horopadagi contractor da quality leina sabina ba hairabasu nauna mong tana semjin bagi mohta lengoi madi cement thomjilaga leiramba thengnaki mathakupa jingasu apabana kuplum badagi organization na athaba mana sindon ke haike masi punamaksi mari leina basingna khandabiraga hospital asi engineer amu ana thabiraktana amon check tawbiraga niom chumba hospital ma oyanbiyo haibo wapamjai thamjari Sengmai Tural Kanaba Pandam the civil organization Kiana Tural Konung Giling Nung Lengway Pekpada Ating Tamagaluna Kupna Senary Serta Mirikana Lengway Peku Tabak Sataram Hari Awang Sengmai Advanced Women Society President Angom Santina Sengmai Tural Gimo Sagi Pibam Kaitarapana Turela Siga Koibida Low Urumbasing Ubaya Kidre Turela Sigi Nung Lengway Pektok Matanga Jose Court Case Leribani Turela Sigi Koibida Yungkai Taslibasing Asisu Marilena Authority Ming Sangbu Hike Namida sum haina muka sa khairaga labirami sarkar gi mi maigai dege sumi yang sinbiri heraga athuma matamda masida forest na turen maya salam tasin biriba tungan lam lokselaga turen maya yum sajela iba tungan daga pata biriba si maya masisu yari sarkar gi mi yang athuma tam sinbiri mi am projagi ya bai mukta so botha daawda tengpang bi haijabani Gam Village Taleba Maricom Sai Boxing Academy da House Training Torba Sanoi Singidama Central Agricultural University Infalna Sangom Thokpi Sanbi Ani Kusinakre Kusinabagi Tormaduda Bharat Vikas Parisad ki Vice President Dr. S. Rajendra Central Agricultural University Infal ki Registrar Professor K. Momosa Director Extension Education Kauge Professor R.K. Saha Amadi Director of Research Kau Infal ki Professor C.A. Sirniba Samrutina Singmana Atomitung Sing Suraki Director Extension Education Kauge Professor R.K. Sana
Sanoising Namasamo Fana Labida, Masio Basinjak Sabi Tangai for the Labadu Kangduna, Kauna Masio Basinjaki Kwadi Muriba, Posa Moeriba Sangombo, Sanoising Namapumana Panganaba, Nasi Sandbising Adu Kurul Tamani Haiki, Sibges when a Sarugakiba, Dr. S. Rajendrana, Fondokibida, Manipuri Sing Asi Tuan Balamda, Masak Naiba Muika, Level Winena, Sanabagilam de Subaraki Oina Mangzil Taribalam the Momani, Manipurbu Sport Ki Powerhouse ni Haina Kangnariba Asi Sang Tatanaba or Liba Sanoising discipline Amadi, Honabakan Wilwina Sanabu, civilizations Amagi, Sagel Mingsial Hibasi, Sport Habisu Masam Wadi, Nomadi Manipurgi Seltungi, Pibam, Sokol and Beta Tourism Amadi Sport Naswina, so Mating Pangani Hanasu, Fondoke. Tawal Municipal Council is chairperson listening in Taramanga Tarataruki, Marakta, Lupa, Kror, Ohum Hena, Lotokre Hena, Vice Chairperson Sirakiba, Maral, Chairperson Samomna Yaning the Fondokre. Councils Asigi Conference Hall of Pangto Pogi Mipam Amada Samona Makatana Maun Sir Liba Maralasi Maram Sade Council ki Sempon Sing Kaiba Matanda Vice Chairpersons Amasung Executive Officer gi Soju Sangi Mako Yaudun Karamna Sel Lokto Karubino Yapam Yauduba Maram Sade Stars Matung the Tobigan Haiki. Trying to ga lising ko jom do sam ko kuma ka kai hai ro kai ro pesa se kari maram ki kai no hai da unapproved staff ki salary unskilled amadi skill ki salary aduga sweeper unskilled labor bazar ki sweeper ki salary aduga hai ro crore umgal lakh mugra ma sidi mamangi period ta kai ki pa sangak Sido Bazar Unit ki OC Thangam Pauna Lusing Dunanga Sinuntel Room Hal Tanki Akoibida Tibom ki Tabuk Satakre Akoibida Lerba Nupa Kaya CPI Office Mamangda Verification Satake Mui Singadu ki Manungda Makhatana Mui Taru Verification Satake Kerkupat Manungda Leba Malem Ima gi Laisang Malerumdre Laisang Asi Malem Ima Lepapu Ningzaba Masung Seva Tauzaba Mite Frupna Latsab Laisang ne Hauka me Taragama Toida Laisang Lerem W Wafamasi Kanglopani Hari Malem Ima Lepapu Nungsizaba Masung Seva Tauzaba Mite Frupki Taupural Posangman Pisak Mite na Mapamasida Sei Kyagi Mamangdagi Malem Ima gi Laisang Tamduna Irat Toni Tonun Lakli Mamangda Sigoma Taudo Anirwa Tokiba Laikre Handak Satakliba Tong Nuaitaba Fawi Marufasina Infal Police Station da Wakat Amasu Tokre Senglaba Life Amasida Asigumba Mong Matungda Mohana Tobigano Haiki Kangogdana Kanagumba Miwishina Puran Topigere Masiki the Magda Koi Watabam Danmatabam Laning Lashon of Family Awa the Kangi Hadana Nyangi Mapanda Kangan Jari M2 amasung MJO gi JSN Teresuwa Pay Commission sana Luhaina Sangsiliba Kongjang Sogatuna Tribal Affairs and Hill Department gi Employees Welfare Association Babuparada Labor Office Complex da Wakat Mipam Sedakre JSN Taliba Phongpham Thokpa Dabi etu matamda Pithopiu Haina Association gi General Secretary Longzam Priyo Kumar na Phongdrole Among the Manipur Secretariat Services Association to half duty casual leave Lauduna New Secretariat Complex the Wakan Mipam Satakre Association Vice President Morangtem Iboyamina at home Matam the Sarkana Tereswa Pay Commission Pitok Trabadi and Bakongsang Sangsangani Haiki Sandal District ki Khengzoi Block ke manungda eco tourism ki local pa tabak toromda Taramapal Subasam Rifles na sauna mateng pangani haina Taramapal Subasam Rifles ki Commandant Colonel Anand Baspai na Phongdokre Wafamasi Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA na Sandal District ki manung sena leiba Tuitong Skulda Hogwatang Taranithoi da Climate Change amadi Disaster Management ki matang na pangthokiba awareness program da Phongdokibani Taramadu da Forest Department ki Deputy Forest Ranger Khoirom Sanremba MMTA ki President Bijoy Kasing Tabam Surgaki Visingna Usara Kyasu Taki State Disaster Response Force ki Kangbuna Kudong Tiba Tolopada Misamana Tawgada Torom Sing Miam the Kanki Tarapal Suwa Sam Rifles ki CO Colonels E Baspaina Nongjupan Tamatamda Supam Nongpam Kangraba Tuitong Kulgi Kunja Singi Samit Londa Kardang Wada Mateng Wenanaba Border Area Development Project ki Makada Nupi Sing the Pirol Tunanaba Messenjona Polong Kya Piba Honanaba Ayawa Lady Atuba the Tabuta on Tolagani MMTA Yauna Sarkana Eco Tourism Gilam Pakala Tabak Torom Singda Sound Mating Pang Haiki Awaramda Deputy Forest Ranger Khoirom Sanaremana Umang Haibasi Muiba Kunaiga Tanaba Yadraba Mari Lane Umang later with the Equi Punamak Awaba Nagani Umang the Lady Bas Hasing Su Equi Muibana Hingba so Mating Pangli Makoibusu Maxen Matotai Haiki
Saza lingkat kibagi kumathoi suba sahi thorom ngasi awang posong manbel leiba UFO headquarter phangthokre thormaduda UFO gi secretary mainam muribana lamdamasida ing tapamara tapa khunai ama oiner honabada UFO na sabsana tholang lori haike amaga mi amaga gyan tanataba mayam punamak singa se koi wari watai sanaraga amaga interaction tongnarakanda koi soidana हानगी कोई पाइपुगी मांगरवा कुबमदो अमु हंजलपगी वखलदुदा अखोइना सिगुंबा ऑर्गेनाइजेशन चथजबने Staff Writing and Rural Development Society na sinduna loromam maka lekai da leba community hall da ngasi nomigoi ba lemna lang bage kyam ama pangthokre kyam aduda ortho ENT amadi medicine gi layang phone bada natana lemna hidak langthak su phangan ki pangtholba kyam masing matangda society gi secretary brojendona sakiba tang ani dagi loromam amadi hyang thang maning amasung maka lekai da tha hom chathagedaba haksang phibam biman andrba singi oiba skill development training program gi saro mo oina language gi kyam se Sotana Labour Singi Mating Pangnan of Pangtopani Haiki. Breaking the Silence Campaign Bangalore na paring na left na satrak liba inkalak libi nupima sa Mahiroi Singh da amadi Oza Singh da Mensurance Hygiene Management gi Mass Awareness Program gi saro ma Tamil Higher Secondary School pangthokre Breaking the Silence ki founder Urbi Urmila Sanam na menstruation gi matang da sugai na ta ki campaigns asi hokeba me mapal dagi none district sum Tamil District Headquarter gi tuan mafam sing da setharun lakhibani Passenger puba winger amada tongdun lakpa mapalam gi mioi taramari Dimapur dagi Imphal tamna puraklaga Imphal yoromdana Kangpok pida hundok lamle hairi passenger sings adu Bihar dagi ngaktani loinana Kangpok gi ward number 1 leba TL Plaza manakta ngasi upung Nepal minit kuntrarom taba matamda hundok lamne hairi mafam adu gi mioi singna ticket pada Nagaland gi Bigi Koba driver mana makoi taramaribu puraklaga JCLPS ki wadagi mafam madura hondok lambani passenger singdagi phangba ticket ki matungina gari adu super fast travel gi gari ni haiba khangbo loinana travel agency asigi head office na North AOC da laibini haiba su khangba ngamle yamna ngakningai oiba mana haiba mioi sing ase Imphal gi Ragai long dagi ni haiba Aadhaar card sing yarong ki hairi jare sida Imphal tamna satpa bus ta passenger khara hapna propaganda loinena Ragai long dagi lagpa makoi gi mari mata sing Imphal tamna punakhra hari Kangpokpi Assembly Constituency gi Labor Union na United Labour Unions Manipur gi miang makada Kangpokpi Community Hall da tongan ba Training Center om hangdokre hangdokpi thormadu da ADC Center Health ki Chairman Hakolal Hangsing amadi United Labour Union Manipur gi General Secretary Thangboy Hokip Susurga ki Assembly Constituency ICG tongan ba mafamdagi lagpa nupa amadi nupi trainee sahum Lomna Surgaki, Wangang Singna, Labor Singi Damota Sakarna Karikari, Packet Kibage, Habadu, Niam Sumna Taki, Luna, Labor Union Gi, President as Presosit Sermana, Labor Singi Damota Lakot Pirak Liba, Kongtang Sing with Hagat Perform Loki. Manipur State Rural Livelihood Mission gi Saromo Oina Assam Rifles amasung Gyan Jonti Foundation na awareness torom ama Surasampur pangthokre tormadu da Don Bosco Higher Secondary School gi Mahiroi Singh lamkagi naha kamarum na surgaki Sandal District Border Area Development Program listing ni taragamanga tarataruki skill developments and capacity building projects and halu amadi Sandal District Headquarter Leriba Lambung Khulgi Miam na phangpham thopa National Food Security gi sang suna phangan bi hari ngasi Sandal pangtho paugi mifam amada Socio-Economics and Cultural Development Organization Sandal gi Member Secretary L Larson na Hiramasing Mari Lenana ngasi DC Sandal Krishna Kumar unarubada border area gi matang dadi positive oiba fam control adubo National Food Security matang dadi Mari Lenaba DSO yaw na punna paminasi haiba fam tamlaki athoma tamda miyam gi pongpam thobusing fanganaba honabiu haike Surasampura Traffic Police na gari da tinted glass na pasingi mayaw takan drive sa takre additional SP amasung SDPO sing na yung sinduna glass ta amuba film na lamsing segay ki government ki maikay digi amuba film na pa gari sing matata akan mataba laukat na ba district police sing da kangalapugi matungin na drive sa takiman hari Nisagi mayawta miyam go iba kanay na mifam ama mayang langzing turning sorok mapal community hall da kada Imphal West District Committee amasung mayang langzing turning development club na sinupang pre termadu da kada Imphal West ki Vice President Kwantozum Ongbi Radhe Ward Member sing Development Committee ki Secretary PS Mohan Susugaki Lamlong Oil Depot da yamna toina lambi kudung
thibana aso open asiana yaurbisingi matangda lining tho khunjawba seva committee club marapabisingi apunma mifam ama malom da pangthokre mifam aduna khudong thiba hantanaba malom tulihal area da tidim lambi gi nagyata oil tanker sing parking tohandaba malom oil depot mamangda traffic point ama thambinaba mari lenam authority da haizaba amadi footpath ki mathakta lanai mui singna posi thamjiliba asi lauthok hanba haiba warep lokre Harikona Sinduna Mapalak Suba Kangminasi Iramdam preliminary round written quiz competition GP Women College the Pangtokre competition adu tongan ba school gi lakpa team Hombutrana Sargaki competition adu da ZNB Kumbonge L Rupachandra Gunachandra Khaidam amusung M Tennyson gi team na ahan takre Kuntratre Suba Sams Rifles na Namdai Longi Kunja Singda solar lamp sing entokre Kulasi Jiribamam Sung Assam gi lona mafam da tabani hausu electricity fangdaba maramna Kunja Sing Tenari Kudongsa da sing yenglaga solar lamp sing pikebani Tarongi Saroma Oina Career Council gi matang da su toromama sinki Manipur Buildings and Under Constructor Workers Welfare Board ki chairperson as Presozit Sarma ngasiri fam thadokre board ki chairperson gi fam MLA amana purgani Presozit na board ki central nominee oina hablakle hari labor unions amadi department gi employees sing amhafu farewells baby thorom ama lamphel da leiba chairperson gi office ta pangthokre Presozit na maki sei amagi matamda paikhatlamba thabak sing nongna lakadurba chairperson na makata na hena mapung pana pakhat pirkani habi thazwa lei haikhe Rashtriya Prashiksan Abhiyan gi saru ama oina nomi gi oiba boot level awareness training program ama Khetrigau do pangthokre BJP Khetrigau mandal sin ro pangthokba toromadu da kendra gi MLA Indrazit Hanigi BJP Manipur Pradesh ki President Sandy Kumar Yong atei lusum kya su saru ki MLA napam Indrazit na BJP gi mapangal kangkal matam oire praja sing da piba yaba khudong jaba phangan ba masung tung tadung tangdu leita ba punsi ama ohen ba haibasi party gi mieng oiri haikhe Churasampur gi Imphal senba mini cantor amang asiu Moirang police station gi manung senba oksong bungda accident thokre accident atuda myoi khara asopan nangkre accident thokraba mini cantor adu registration number di MN011758 ni Dedimot Owners Transport Cooperative Society Limited Churasampur gi secretary Kirana ISTV News da Thakar gi mamandagi Imphal gi Churasampur fob gi lambi gi nagyata lambi pakthok na ba haiduna fit anirom luna tawthoklaga hauji ba sema loisin dabadagi miyamna sathok sasin tawbuda sauna khudongsa da mayoknare ngasi accident asisu lambi semba loisin daba siga sobo maram amani athuma tam sarkari mari lenba singna miyang sangduna lambi si semba loisin biu phongdor le Loktak Park ta saktaribu usek sing matokram na ngakpi sen bigini haibigi matang na nongmi oiba khana ni nabagi tormama kha posang mamda leiba Royal Education Center da pangthokre Indian Birds Conservation Network Manipur Bisnupur Forest Division amadi Tobul Youth Development Association punna khusamda pangthokba tormadu da Bisnupur Forest Division gi Range Officer S Ratan Kumar Indian Bird Conservation gi Coordinator RK Birjit Scholastic Principal L Gangamani Susurake TZ Higher Secondary School da pangtholba National Service Scheme gi special camp da India Red Cross Society Manipur State Branch da Mahiru Singh da fast at PB matang da takpi tambi khre Nupi angangi kai khumnaba mangan bada senomioi sing kangkatuna thambgi mayokta Socialist Student Union of Manipur amadi Proletarians Feminist Movement na ngasi su tuan ba mayambam sing da kungjang sangsin khre Millennium Institutes of Sciences Shisu Nistan Niketan Harvard School sing mapam sing da khongjang sangsin ki mara leba sing serak pe difoba mairu si khongjang asi sangsin ni hari Nagana lagi tongan mapam sing da plastic bottle yaw na thadariba fatapolam sing ngarang di hauna water resources ki official sing na sing do pa hokre water resources ki AEN azitna miyam mateng yawduna numit khudingi department na sengbai bu oithok loi miyam na su vaf tamina duna turelamadi sigumlaba nala sida plastic yawna makhala matigi amot akai sing thadabidana ba arfil torle Local awang lakai amadi maya lakai gi lona mafum da leba lam ekar
ama dasmik ahum sino pak sawa lofam ma lisingani ahumda matamadu gi pradhan yawna miyoi kharna imphal leba miyoi amada yonthok lamadagi ngasi laikai miyamna lamadu lobu yarui haina irang horkre lamadu gi mapuni hariba imphal gi miyoi amana ngasi tractor ama pudun lakla mafam adu khoidok na lakpada laikai miyamna thimgo loina lamadu lobu yarui haibadigi lammapu aduna laikai lamadu pithok lamne hoji makhata ngasi sanu paulo minase ngasi sanu pau pizri ahumlo suba state level sito offense karate do championship loisin kre manipur amateur karate association gi meng makhada sobukais u karate dos association sinduna wangoi bazar da chathrakibani loisin bigi toromda npp manipur gi general secretary ks loken wangoi higher secondary school gi principal bedanta ses Wango Municipal Council ki chairperson L Babita Leima amadi atay masang na music su surgaki sanori sani ang kairomna surgaki championship asida ISKF kanglay Sitorio Karate Do Manipur na point samtara pangduna team champion oiki aduga Kofukans Sitorios Karate Do Manipur na point morfutara mga pangduna fast runners up taki aduga Nihon Sitorios Karate Do Association na point Nepunipal pangduna second runners up oiki ISKF ki Miss Aradhaya na best promoting female player aduga PS National na best promoting male player taki hayang digi haurga me taratret fawa senapati pangthok kadurba Nepal Super State Levels Zit Kundo Championship ta technicals official oina conduct tawna bigi damta state national level international gi just targa humdoi Zit Kundo Associations of Manipur na khangal hari Lagliba me Taranipal ki kumathoi fawa Himachal Pradesh ki Balabhai Drigi College ta pangthok kadurba Taranipal Suba MTIR Senior Nationals Muay Thai Championship ta saruyanu bi damak Manipur Amateur Muay Thai Association ki Sanori tara amadi official ama yauna mioi tara mathoi ngasi Himachal Pradesh ki damakta imphal thadokre championship asi Muay Thai India National Federation ki makhada Himachal Pradesh Muay Thai Association na sinmane hozu makhata na sanori paw boy ni tozum digi phambikini Sub-Junior Boys and Girls and 26 Youth Boys and Girls Basketball Tournament 2014 Open. Manipur Basketball Association Sinduna ngasidagi Model Club Singa Makhagi Basketball Courta category ahum Sub-Junior Boys and Girls samadi Youth Girls ki team tarana sarug yaduna kunthamari suba state Sub-Junior amadi kuntaruk suba Youth Basketball Championship hokre ngasi ahubuni ki sanakhiba Sub-Junior Girls ki match ta RK Sanatombi Vidyalaya na Pitam Barabu point taramari tarada maithiba pikhi Youth Girls ki sanakhiba match na Saint Anthony Sports Club na RK Sanatombi Vidyalaya bu point kunthamari Nepal da maithiba pikre Sathariba Championship asigi haying ayupung tarung makai tabada Sub-Junior Boys gi ahanba match waina Eastern Sporting Ren Wangkhai amadi Model Club Singa Makhaga sanagani Youth Boys gi ahanba match haying ayupung taren makai tabada Eastern Sporting Ren Wangkhai amadi Saint Anthony ga sanagani ani suba match nungkilpung ani makai tabada Young Physic Union Lalambung amadi YC ga sanagani ahum suba match nungkilpung ahum ga minute nipumanga chatpada CYLC amadi SEYWA ga sanagani Pithibigi khwaidagi sawa body ama oiriba FIFA na football masaga mari leinaba Asian Football Confederation All India Football Federation da thasi ke tang taramari amadi taramagi manungda grassroots day pangthoknaba khangalapagi matungina Manipur da su All Manipur Football Association sinduna Khumban Lampak Artificial Turf Ground da AFC grassroots day gi thoram pangthokre thoram masiga mari leinana Tata Trust sponsor oraga All Manipur Football Association sinduna Manipur gi tongan ba mafam sinda hangliba center ahum Kripsa Center Naurem Thong Rau Center Lining bamlekai amadi Ampha Center dagi pigliba angang sahi tarukdagi taramari phawgi nupa masa amadi nupi masa samaromda AFC instructor T Ibomsa AFC B license holder S Prem Kumar AFC C license holder T S Tomba amadi grassroots leader Y Hemolatana
tambi takpiriba football masanagi skill singi haitoi singtubi sing angang singna miyamda utki thoram masida saruk yakiba All Manipur Football Association gi president S Sanatombana pangthokliba thoram masiga matangda phongdokladuna prithibida leiriba mipung khudingmangna football masana si khanganduna masana si hena sakhol hanaba pangthokpa thoram amani oja singna tambi takpiriba sing pungning changna tatuna hainaba honagadamni haiki mipum khuding mase nipira nipamsara nipimasara ahalla pakangla anybody me bo already bon sanansi haibani noina pam line that anim chakol lai am stop yate kharamna bon sanakini kharamna wajao kini kharamna doctor okini kharamna engineer okini adugi pandamdo adusu ai sin angang oirdi bon sanarangge habi wakaldo noida khallu haibani koina ngasi observe tawise Sajing FC amadi Lilong FC na BS or Texam amadi FBT tabung khopu penalty da maiti piduna sathariba kunsuba challenge ka veteran football tournament ki semi final sangkhe Manipur Veteran Football Association sinduna mamang thagi tang kunmapal lagi mapal ki team ama yauna punna team taratrungna group ahum thongna khaidoktuna Imphal ki mapal kangjibung da sathariba kunsuba challenge ka veteran football tournament ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match da Sajing FC na BS or Texambu penalty da goal Nepal manga da maiti piduna semi final sangkhibani team animanga apibi matam da goal amamam chanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tobuda Sajing FC na BS or Texambu maiti pikibani tournament asigi anisuba quarter final match ki sanakibadasu Lilong FC na FBT tabung khopu penalty da goal tara taret ta maiti piduna semi final sangkhre match asidasu team animangna apibi matam da goal amamam chanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tobuda Lilong FC na FBT tabung khopu maiti piduna semi final sangkhibani Sathariba tournament asigi ahum suba quarter final match hayeng nungtilpung ama makai tabada Langol FC madi Mapal gi team United Club Kolkata ga sanagani mari suba quarter final match hayeng nungtilpung ahum tabada FC imi game village madi SSDSBA Kangpokpi ga sanagani Manipur Kang Association gi miyang makhada Gopal Dev Kangkut Yai School na sinduna tha sigi tang tarani thoidagi Kangkut tarena grubani thongna khaidoktuna Sidi Gopal Dev Mandop Yai School da sathariba ahanba led hobum kulabidu memorial likam knockout kang tournament ki ngasi sanakiba match da thangmaiban kangkhutna Nikon Nilikuthi kangkhutpu panjal mapan Nepal da maitiba pikre tournament asigi hayeng match leiroi tha sigi tang tara tarukta Gopal Dev Kangkhut team A amadi Teka Kangkhut Pisunga sanagani Manipur Rifle Association gi miyang makhada Imphal East District Rifle Association sinduna tha sigi tang tara humdoidagi nupa amadi nupi shooter kuntrani thoina saruk yaduna Khumalampak Sports Complex ki shooting range sathariba mapal suba Imphal East District shooting competition gi ngasi pangthokiba meter yang gi rifles sa maibam loya bana score samri humputra mathoi phangkhre meter kumanga gi sender pistol gi pangthokibadana G Narendra Sharma amadi P Puni Kumar na score sani tarani thoi amadi score samag humputra mathoi phangkhi meter taragi air pistol gi pangthokibadana KI Sultana TI Silvia Hari Konba Yaiphabi amadi PH Rahul Sharma na score sahum tarahumdoi sani humpumanga sahum kuntra sahum humpumanga amadi sahum yakham mathoi phangkhi meter taragi air rifles ki pangthokibadana N Jubaraj na score sahum marifu phangkhi meter taragi air pistol ki pangthokibadana B Joshi Kumar Vikas L Silvia T Mary Sana Kunja Bihari amadi Kabib na score sahum nifu mari sahum kuntrani thoi sahum nifu mapal sahum nifu sahum yakhai manga amadi sahum humpu phangkhre Tharatsari boy hozimaka tananga sinong migoikiba ingasai Paulo bise Environment Directorate ki phangba ngasi gi wikiba nga samari loju gi pauta khwaidagi sakiba Celsius degree kuntramari dasmik ama khwaidagi ingba Celsius degree tarani thoi dasmik humphumari Nuksit yaw ising mandal ki sang maximum da sada mari putara truk dasmik mari putara Nepal minimum da sada nipumari dasmik nipuni thoi oiki ngasigi nong sukibagi sang ani dasmik kunmapal milimeter ni
लोइसलपदा मरो पॉक्सिंग अमुकन पिसरे आइन काइन संगलप फॉरेनर सिंह थिंगनबगिदमा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अखनब मणिपुर पुलिस की चेक पोस्ट थमगदौरे इम्फाल सिटी मनुंगदा टाटा मैजिक डीजल ऑटो अमदी टाटा विंगर संगलोय हाइबा सरकारी थोंबु यानी फोंदोक्तुना ngasiदगी गाड़ी सेंबले खोंजंग संगसिनबा हौख्रे अमदी गाड़ी सिंह असि संगंदबगी सब साब फ्रेफ लोब लेट्री हाइनो ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर सी आर्थर न फोंदोक्रे ngasigi ISTV ne pizza pau matang slu jire meng tapi puno pomukana kalumdre